mo sa duwa ugma sa Boston versus Dallas? Okay. Bumbujun, to start off, whether we like it or not, NBA is still a business, di ba? NBA is an entertainment. So, isa mismatch siya defensively, on paper, sa players, Boston versus Dallas, game 4 tomorrow. I think this is going to be Dallas dominating tomorrow because again, it's still their home court and we know what happened sa game 3 nga na fouled out si Luka, and again, NBA is a business, so ang kita nila di sila ka-afford nga maputol og sayo. So I think Dallas will win tomorrow. Agatong usa sa mga players sa Boston gato maayo pod nga moduwa, makaduwa balik ugma or dili? Si Kristaps Porzingis, sa game 3 he was out and he's doubtful sa game 4 tomorrow. So I think to be safe sa coaching's decision or management's decision, Kristaps Porzingis will still be out tomorrow. So ang ilang backup center tomorrow, ilang starting is si Al Horford, ilang starting center. Ang ilang backup is si Xavier Tillman, katong player nga ilang gi-acquire from Memphis Grizzlies, si Xavier Tillman. So, Porzingis will still be out tomorrow. Ako na obserbaran nga, bisag kuwang ang player sa Boston Celtics, unya home court advantage sa Dallas, naglisod man ang mga player sa Dallas, gani, daghan mga itsa si Luka nga wa gyud masod usa kay mga rason nganong gidimala si Luka ato time sa game 3. For everyone's information, Bombojun, Luka Doncic is injured. He's playing through injury. Actually, naa siya giinda-inda nga injury sa iyang tiil, sa iyang tuhod. Napod na siya sa iyang abdomen, diri sa iyang kilid. Defensively, ang Boston is a superb team. Defensively, murag number 2 sila sa entire NBA. Number 2 sila defensively. And second, ang reason why Luka is missing his shot because the degree of difficulty sa iyang mga tira sa half-court setup, ball dominant manggod siya. Usik kay siyang oras. Imagine, sa 24-second shot clock, para na siya mupasa, inig ka 8 na lay mabilhin. And sometimes, kung kapoy na siya, he was gassed out. Sometimes, iyan ang ipasa na lang ang bola ni Kyrie. So, most of the time, Dallas Mavericks, ang ilang gipangbuhat is wala nila gifollow ang ilang team plays. More on isolation sila. Si Kyrie Irving, why he was struggling this finals is because he's only 6'2", and daghan kay mga switches. Ang mubantay niya kasagaran mga 6'8", 6'6", 6'7", pag sige og switch. Ang pinakamubo nila is si Drew Holiday. Drew Holiday is 6'4". Maunang maglisod yun sila. Athletic kayo ang Boston Celtics. So panalitan og ugma naa pa ni mga sakit sa lawas ni Luka, mao gyapon ang performance. Medyo dili kay siya ka-score og tarong dai ugma dai ani Bob. Ang duwa ni tomorrow morning Pupudyon is more on nakabase siya sa officiating. Say officiating. Nasa sa lamisa, sa referees, mga 50-50 ball adto jud na siya mopabor sa Dallas. It's because again, the NBA is a business. It's an entertainment. They want to extend the series as much as possible for them para makakuha pagdaghang kwarta. So regardless if Luka is healthy tomorrow or if Irving will still be performing the same will be delivering the same performance sa game 3, the Dallas Mavericks will still win tomorrow. It's because again, it's the officiating. Ari na musud ang mga referee, ari na musud ang lamisa, ang mga 50-50 ball, mupabor na sa Dallas. So, atong mga manugalay, sa betting site, even sa betting site, they're trying to confuse atong mga tao. It's because they're wondering why. The standing is already 3-0, but sa betting site,
ang Dallas lang gihapon ang plus. So, they're trying to trick people sa mga betting sites. So, ilang ipagawas nga, pabor gihapon ang Boston. So, ang mudaog ani ugma, Dallas Mavericks. So, katong mga hilig og pusta, kay para malingaw, I would highly suggest ato ta sa Dallas Mavericks tomorrow. Sige. Salamat.